Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi nih teman-teman ini. Wow, ini pohon talas ya teman-teman ya. Wow, oke teman-teman, sekarang kita mulai berpetualang ya teman-teman ya. Kita berpetualang mencari ondel-ondel, Upin Ipin, Tayo, boneka Sweet Jam, dan lain-lain teman-teman. Oke, sekarang kita fokus ya teman-teman ya. Wow, oke, kita mulai kemarin nih. Wow, ini tempat apa ya teman-teman ya? Wow, 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 wow. Ini apa nih teman-teman ini? Wow, ini ada popit teman-teman ini. Wow, popit jumbo teman-teman. Wow, ini ada popit lagi teman-teman ini. Wow, ada popit apa aja ini ya teman-teman ya? Wow, ini popit apa ini? Wow, ini popit bebek teman-teman. Wow, ini popit ayam teman-teman ini. Wow, yang ini. Wow, ini popit dinosaurus teman-teman ini. Wow. Oke, kita dapat 3 popit teman-teman ini. Wow, kita taruh dulu di sini ya teman-teman ya. Dan kita mulai mencari lagi teman-teman ini. Wow, oke, coba kita lihat. Wow, 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 wow. Ini ada ondel-ondel pocong teman-teman tuh. Wow, kita dapat ondel-ondel pocong. Wow, ondel-ondel pocong teman-teman tuh. Wow, wow, wow. Oke, coba kita cari lagi nih. Wah, kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Coba kita lihat. Wow, wow, ada ondel-ondel pocong lagi teman-teman. Ondel-ondel pocong warna kuning teman-teman nih. Wow, wow. Oke, sekarang kita cari lagi nih teman-teman ini. Wow, kita kemana lagi ya? Wow, 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 wow. Oke, kita putar kemari ya teman-teman ya. Wow, ini kita mulai kemari teman-teman ini. Wow, ada kepala ondel-ondel teman-teman nih. Kepala ondel-ondel terjatuh. Wow, kepala ondel-ondelnya jatuh teman-teman. Wow. Oke, kita taruh di sini. Wah, sepertinya banyak kali ya teman-teman ya. Wow, kita menemukan kepala ondel-ondel terjatuh. Wow, dari pohon talas teman-teman ini. Oke, kita mulai lihat di sini. Wow, ada topeng ondel-ondel lagi teman-teman ini. Wow, ada topeng ondel-ondel lagi. Wow, oke, coba kita lihat di sini. Wow, ada topeng ondel-ondel lagi teman-teman ini. Wow, kita dapat 2 topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, wow, oke. Kita dapat 2 teman-teman nih. Wow, oke, coba kita taruh dulu di sini ya teman-teman ya. Wow. Wow. Oke teman-teman, kita mulai berhitung dulu ya teman-teman ya. Wow, kita dapat 3 topeng ondel-ondel, 2 ondel-ondel pocong, dan 3 popit teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahi saja petualangan kita hari ini ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.